Aduh, mada waking hitungan darang nasi bilang lemah. Apa kone gai? Be pindang, med. Be celeng gai, med. Sate kambing masih med. Nah, kadang las rati, kuir, kiri, entog. Tuh bangun jukut ares nih. Ih, pertenar jukut ares. Kenyal mengamas sudah nyak metaluh. Tuh sangat tangati. Nah, niki bumbu jukut ares ala lo kontreng. Ada isen, cekuh, kunyit, bebin, bawang putih, bawang merah, bebin ketumbar, cabai merah. Nah, cabai rawit. Oh, isini telu gen pasing doer bungut laki. Si ya kemiri. Pebin osre. Nah, ya nih iris malu nih, bungkilan nih. Nah, di subane bumbunya bemekejang miris, jani ule pang legit. Anti yang malu lekar nyemak, coba malu. Aduh, Nah, jani maru ule. Nah, di subane balus. Waden jani, waden piring, akar goreng loh. Jani siap-siap digoreng sambil nyiapang ares ya. Bedolongi. Niki sidang lu nih. Pasang ngentukin. Aduh. Mbak nih. Nih aresnya sudah siap. Sekonen lalap. Isin ya malu. Banyak lemuh. Cara bungut di kontreng. Nah, ini bedolongnya masih sudah siap, nih. Ini tengah nih, nah, jadi siap-siap dilap-lap. Nah, anti yang malu kan lima kompor malu, diningin memasaknya, lebih dah. Oh ya malu kan lima kompor. Nah, jadi pasang kasih malu, si pasang kasihnya nanti ya. Satu dua tiga, ya, banyak nanti. Nah, jadi makan aja halu. Nah, sambil nanti yang benih meluap, goreng malu basah nih. Kecuri nangis bedi. Iya. Aduh, yang ulang dinikin mana? Paluan. Nah, banget lu ngisi, harus pulang ya, set,
Del bengang gati ngoreng basane setengah mateng kan. Oh asal mebuk kan. Duran be. Ah, muntukin kanggo be. Kayaknya be meluap nih. Ah, be meluap ya nih. Arep pulang basane. Sret, 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 sret. Jangan lupa diaduk-aduk. Panyusup asane ya. Sret, tapi jane. Ih, belum rodok nih. Ya ini mari pulang kini nih arisi. Nyus, mantap. Mak nyus. Ah, diaduk lagi. Biar matang dia. Jangan lupa ditambahin garam lagi ya. Jangan banyak-banyak biar nggak asin. Begitu. Tambahkan sedikit masako. Jangan banyak ya, biar nggak tuh kolongannya. Cicipin dulu ya, biar tahu rasanya. Enak banget nih. Nah, tambahin lagi masako lagi dikit. Sama garam lagi dikit. Pas dah. Nah, sekarang cicipin aresnya. Apakah udah matang apa belum? Panas, panas, panas. Lagi dikit, lagi dikit. Lagi dikit, matang dah nih. Kayaknya udah matang nih. Nah, terakhir jangan lupa isi bawang goreng biar tambah maknyus. Ya. Waduh, ini baru mantap. Jukut aresnya. Jukut ares dolong, kuir, serati, entog, kirik. Nah, maknyus. Sekarang saya coba dulu ya. Jukut ares ala leh koncreng. Nah, ini saya suka sekali nih sama kepala dolong. Oh, iya. Kepala mana lagi? Waduh, pasti mantap. Satu mangkok jukut ares, satu piring nasi putih. Aduh, panas, panas. Pasti maknyus. Ngiring ajang sempeton. Aduh, panas, 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 panas. Aduh. Enak.